işçiler üçün arxivdə tədbiqatı qollab-quvvatlау, оборотlar, мысалы, mücadələtin nesini kengeytүү, iş-orunlar жаратуу боюнча. Кредитimiz var, her bir ayın isimlerinin dasturu boyunca. Bu dastur boyunca gezekteki yardımcı usulüsü tekrarmen ajratıldı. Kredit maksatı işlep çıkarуу, hizmet көрсөтүү, шаруашылык, кышчылык, балыкчылык, тигүүчүлүк, ауыл кожалык сатып алуу, баскадан маселелер үчүн бар. Bu kreditin 18 ayga beriledi. 18 aydan 48 ayga çekim beriledi. 3 aydan 12 ayga çekim imtiyazlı davrları buladı bunu. Kredit suması 33 milyonga çekim beriledi. Kredit boyunca. Sodan keyin Prezident 24 sentyabr günü 312 sanlı kararı var. 300 milyonga çekim kredit beriledi. Kredit alуу şartları keminde bir yıl davamında hizmet көрсөтүп атаган kredit tarihine iyi kişi isplermen sübyektlerge beriledi. Şаңарақлар isplermeli dasturun kreditini өз вакытында кайтарууlarını егер орайлык банк тарапынан иштеп чыгарууна тизим берилген болсо sübyektер ашып кредит алууга болот. 100 миллионго чекем, 100 миллиондон жокору болсо кирүү шартнамасы менен берилет. Asıl üçün 72 ay болса imtiyazlı kreditinin aylanma harcını толтыруу үшін 24 ay 6 ay imtiyazlı kreditinin veriledi. Kredit faizi 21%. Olardan басқа bizlerde tarihlerde var mı? Sibirmenlerge Mallavi Komak 100 деген kreditlerimiz var. Sodan keyin Mallavi Amabab kreditleri var. Mallavi Komak'ın kreditleri 36 ayga beradi, imtiyazlar 6 ayga kredit summasi 300 milyonga çekim. O'z-o'zini band etgan shaxslar uchun 100 milyonga chegim beriladi.